Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Desa Joy ada Vira Miliar kan I don't wanna know. video diangkat diangkat ya, angkat dulu ini ya. Oke, sudah selesai. Ada rapat. Rapat dulu. Oke. Hold you when looking in your eyes, I can't believe I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low. Ini truk mau masuk, lagi nunggu antrian di depan. Please don't let it show. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Hold you when looking in your eyes, I can't believe I don't need to know the truth. Baby, keep it to Di yourself. belakang ini ada kapal batu mandi. If you're playing me, keep it on the Masuk ya. low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. I don't wanna know
reguler itu ada 6 dermaga teman-teman. Di reguler itu ada 6 dermaga. Kalau sirkuit cuma 1 dermaga saja. Ini dermaga 1. Oke, ini dermaga 1. Ya. Dermaga 1 udah main face coy. Dermaga 2 belum ada kapal. Belum ada kapal dermaga 2 ya. Dermaga 2 belum ada kapal, ada MP ya. MP2 ya. Dermaga 2 belum ada kapal. Dermaga 3 ada kapal KMP Royce. Royce ya. Royce dermaga 3. Atasnya prakteknya juga penuh pribadi ya. Di bawah juga mobil truk juga penuh kayak mungkin udah siap-siap berangkat juga nunggu kapal ini berangkat juga. Oke, dermaga 3 sudah. Dan lihat penumpangnya juga penuh ya. Penumpangnya penuh juga Royce. Ini perusahaan PT Delhi. Baru keluar dari dermaga 4. Dermaga 4 ada 3. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. Dermaga 5 masih kosong beberapa kapal dari dermaga 2 sama 7 kapal. Dan muatannya juga masih lengkap. Mungkin nanti malam kan? Kalau malam ya. Oke, ternyata kapal sendiri. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know.
to yourself. I Oke don't teman-teman semuanya, ini saya sudah mau sampai di Pelabuhan Bakauheni ini teman-teman semuanya. Jadi ini perjalanan saya naik kapal eksekutif ini kurang lebih 1 jam 20 menit ya. Jadi saya berangkat jam 18, jam 6 sore lah ya, mau maghrib. Dan sini saya udah tiba jam 7:10. Oke teman-teman semuanya, ini kita udah masuk ke dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni ini teman-teman semuanya. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, ini saya sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni karena ini malam ya, ada Isya juga ya. Dan itu dermaga 1. Kalau dermaga 1 sama eksekutif dekat banget di Pelabuhan Bakauheni. Satu sama eksekutif dekat dermaga 1 ini. Tapi kalau dermaga 1 ke 3-nya lumayan jauh ya teman-teman semuanya. Kita lihat ini ada kapal apa nih, saya nggak lihat. Windu Karsa Pratama WKP, ini kapal WKP. Antrian di Pelabuhan Bakauheni sendiri nggak terlalu ramai. Pelabuhan Bakauheni sendiri nggak terlalu ramai. Ini gedungnya nih mall, ini dalamnya sebenarnya mall. Dekranas Dairy Provinsi Lampung nih sebenarnya dalamnya mall. Di Merak juga tadi video yang awal itu juga mall ya. Ini juga mall, sama mall. Jadi dalamnya ada Matahari, ada Matahari Store, ada banyak punya ya. Semua ada tempat makan-makannya juga ada ya. Oke, ini kita udah mulai siap-siap sandar teman-teman. Udah mulai siap-siap sandar. Kalau di Bakauheni kalau dermaga eksekutif itu dermaga 7, kalau di Merak dermaga 6 lah. Diputar balik aja. Dermaga 7 ya. Udah siap-siap. Bergoyang-goyang. Udah mau standar. Antrian mobil pribadi nggak terlalu ramai, nggak kayak di Merak. Sama kayak di Merak. Looking in your eyes, I can't believe I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know. If you play me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it anymore. And if you creep in, please don't let it show. Ini ada antri ya, mobil pribadi ini antri tapi bisa masuk lah ya lima ya. Ini buat pejalan kaki, kalau ini buat pejalan kaki.